Toi whatalavatu toi tali mai o taro whatsalonga le mai ai o whatsalonga whapesinisi nei tau. Le ua tātono le walu mai le 685 morning show le nei fo i tai au la tau ia. O leo maua le avanoa e tau nuu mai ai ia sui o le Samoa campus e apo le USB o le fua pe ona sila fia ai le tanu. E a le ua mātou whatasi ai o le tu tau matau le alala tuai to mai tai a Charlotte Toyota Marina. Ia malo tu tau vale ia o Rima e Pati Setefano to mai tai. La lei mai le Samoa campus ina ia le fua. Good morning. Ma lo le usu nei tai au ma sale tene taru proklame. Tau ia la mai lo so fa to nga tau ia fa pe fo ile mai mo mal fa fonga anga si o tatu atu nei tai mo tai au ma lo lava sei fo. Ma lo sei fo manu ia Rima. E lo ke minga lo mai ni tai au. O lo ke fa pe au pe. Pia o se au fa fia o le se au mo mai fa po le o mai e ma na yo lua la e la mo ana ya William ma lo ale se fo mo o pisi o to ya pisi la vole fa la wilo le vai tu anga lona lua fo nei tau sanga le lei o te lo la fa tu le avano e te lua sa uno ai nei tai au tu langa pe na ia ia le taro Talanoaga me se fo le mai mo mai le tu mana fa na fo fa mo ia whaftai lava mo le awanoa, ia, o le fōa fia fo i awa o mai nei tai awa. Se i o mai fo i whailo pe whailoa fo i nisi o whaenga o alaina. Le vaituanga loa nei fo i tausanga, ia o le restalanga fo le o le 11 o matu ia le suenga fo i le vaituanga momo. Ia le fōa mai whaanga solo whaalawi loa o le vaituanga luna loa, ia o fia whailo fo inisi o vaenga fo ilea mo le admissions o ni pepa po documents e mana o mia ona wha o mai wa ia le pepa whaatumu pe a whai o le mawhau ma fia whaawau pea ia o aonga wa naunau ta inga lava le matau whaalawilo ina ia whaawau ina pea o aonga whanau ai mai se niso i lato o lo whainga luenga o lo fia whaawau ina pea ia o aonga ia o nisi nei o vaenga tau e mana o mia e a mai whaatasi ma le pepa whaatumu lea po le application form e tasi le passport photo po le ata fo lea tus fo lau ia o le o results po i ungor suenga o references mo i lato ia ma CV mo i lato ia whainga luenga e mana o mia lava i tau lava le vaenga ia mo e ele por kalame lo tau sanga whaawai o po le foundation ma preliminary programs se taimi whaatata tu sunga ia Charlotte ia e mana o mia lava ia le results fo ia ingo suenga sasalasi sasalasi ia o le Taua lava o le English and best 3 o le ingilisi ma mata upo tolu maua lulunga mana o mia e tau lava na pasi e mata upo o le ingilisi ma mata upo maua lulunga e tolu e mawhai ona o fia tuitono le polo kalame le o le foundation polo tau sanga whaavai ia e tele lava isi polo kalame o lo ofaina le University Pacifica i saute i nei tato lau mua i Samoa nei e ai fo ila ma le polo kalame le o le Master and Business Administration ia o le polo kalame na le safa angata ina i le asusa ne asolo solo uni a lo tatala lava le avanoa mo nei vai aso mo i lato ia sa misi le avanoa le ia lo tatala mai nei vai aso e Fatu mo lo le form taimi nei ma fa o atu matau officer e afo e mfai fo na se na tu le email wa mfai fo inga na apalai i lungo le matau website a fa pe ia ini nei fa fita o le fo ia wale mafai na apalai lungo online le website e mfai ona fa atu mo le form fa o atu matau officer okay malo fa tai ia le la fa popo mai ia Charlotte si va enga fa mol Yo, leo ta ua reima ia le tatou tausanga whaavai i o le University of Pacifica i Sauti. Ia o tongi e mana o mia ona ausia mai lo English ma lo best 3 e lua se lau. Ia e mana o mia la ona ausia ia tongi e lua se lau. E te au fia ai le tatou tausanga whaavai. Ai la taimi ele a to ele lua se lau a whanau. Ia o lo iai fo tatou por kalame whaingo o le preliminary program. Ia e tusala tatou preliminary program i le lau moi ala fua. Wali e 13 tatou kolisi. Ia
O wa telo taimi ia pe malava ia le whanau pe wha pe mana o miona li pitis le wasenga nei. Ia elo se me mai o lo patua e lau university se avanoa a second chance. Te sua tuai fai lo wasenga su tolu mai anga e foila ia ile Tattoo Foundation. Ele mana o mia lau na fai a toa ia o courses ia fai ana ave ia pepa ia na lele pasi. Okay. Ia mawalo tongi wa pasi. Ia ona e whaawawa i lela ia ilo foundation po tau sanga whaawai. Mana ia, si aka ko karangore mengio lipiki. Aka ko ka meki mengio lipiki vai kai mingei. E pi mamaha voi le o le kele o iska ngaka ia sa whai mai kofi ngā wari piki whaafi. Kene ropo lele anga Ia wale mana I fo ina poka la mi fa Apia la vola lai ele o lo atu lai li piki o le university. O ai si mai na tau o le restala le mo le anga ia tu semester le fia uma ia nei mo sa vai pe a. Ia o le aso tofi le fofo el matou timpo le matou vaenga le su atu I savai sensa I le public library. Ia la su tofi la ia mo I latou malava I savai o lo fia malama tili nisi o whaamatalanga I le restalanga ia le lo taimi le nei o le avanua le nei e whaao mai tuai e fesili le matou vaenga ma le timalo si le la malanga tui savai. O le si vanga o le to mai tau atu ai foi le to tele nisi o tamari ua matutu o whainga luenga ala o toi watu e a onga. Ia o le tau fo ile na o le matou whaalo ilo e tatala lava se avanua le avanua mo so se fo I tausanga lava ia o lo tatala lava le avanua e le muta I pea le via a onga e le o le restala fua? Ia e free le registration e le se tutongi le restala le whangaso le taiming nei. O le si mea o whaalongo koe pea lau whamanga alo pidio vanga vele Ia ele lava su atu e motino ai foi. E koe lua kolora ia o gar keina sa we wha uma koki mai nau pidi. O ai si vaenga te tau si le fia le tino o le tātou restala le wha ma mole sa le ma rima. Ia o le tatou noa o le telo po lenga o mātua whapea foi whanau I o pili a onga. O le pili a onga, ia. Ai posi mea lava e taungata e au ngā. Ia wa ai au le whaafata so tawa le fo e mare anga tai au lo tike vile la ia o le university Pacifica State ia e male o langa lai ke fer wa malo tike so se atu no sa le lava ia o se so swani la tato university mo e o lo fia a onga nei vai tu wanga ia o lo ia tato installment agreements. O installment agreements ia o le agreement lea a oe ma le university. E tongtong e lo pili a onga you pay 50%. Ia ona tongtong ia la ia se ia mai ona tongtongi ai le tasu inga. Ia pela no ngā tupe. O le whainga nai whai ai. Ia o lo iai fo tato scholarships for Bachelor of Agriculture. Ia o le tato o le sosuani lea malo o e o lo tau ave. E pe au inai le tau whatoanga lea e palasi ai le whamanianga lea tau scholarship. O tau sanga uma e luas fulu ia scholarship mo le Bachelor of Agriculture. Ia o tele tau sanga ele o whaunga ina uma ia scholarship ia o le ala. E pe a kau le whakoanga e pe mga kumawalalo i riska o kamanga le kere kupea. That is not it. Bachelor of Agriculture is an applied science. Mele su ai pe ai se ai ele ngai le talo. Ele ngai ele mo me tuto. Ia o mea o ngā uma wai uma lava. Ia o le tau sami ia. Ia e sao le lei ia. Lua se fulua no scholarship il tau sanga o matua tele ana no scholarship il so soani al malo. Se ava no tau lava mo I lato o le wai e tu lava il fatto anga pe ale se singa lui. Sao le lei lava. Okay. O ai se vai nga rima fa mon mole.
Ia oa le o man whaalau I loa atu fo I le sunga ia Charlotte nisi o vaenga tāua ia le pili a onga. Wa le wa ai atu fo ia le nisi o vaenga fo le whaonga ina le fono whaavai. Fono whaavai le nisi o tūmalo ia. Mana ia fo ina vaenga if so ani ai fo le pili ia ai fo I si vaenga il bursary scheme. E 5% tongina le aonga le usapi 5% tutongi il matua po le tamaititi aonga. O nisi na vaenga io mea tau scholarship lava le maue I le usapi fa mama avenga mo nisi o lato lo fia o tauina le university. O afia foi le whanga tailor stala. O le admission lava ia o le asus fululua Julai. Okay. Mo I lato I fo mai tutono le aonga ia new students o le asus full fitu mo lato I o le o onga ko theory soon studies to hi fa wa le sunga le la fata le mai yo so lo atu te fa wa I le asus full fitu le full fitu I le sala la vai le asus full viva wa ese le faingo le process e mo na file admission file assessment mo fa pena ma wala offer letter te tala lo le ava no online registration la asus full viva la le fa ngatai ia la so luas full Julai ia le asu tonu na le amatai le aonga. O le aonga foi o tele al deve te mi pe wo online a ko se mai fiti Yes, e o le tau fo le na online learning I le usapi po fia lava le se tu Samoa le te alalai mai e te aonga mai lava wai ai se le mawhaino e se mai mamatua pe foi lau vaenga I savai mo te le sala fai e tau le su mai nei I upolo e fai le aonga e fai lava na aonga mai savai ia mafsoso ane nisi o le ainga I o tau foi na le online learning po le vaenga le wai lunga foi o le muro e mwhaenga e aonga mai lava po fia lava le tu Samoa e ai Alo, tai. Se ivanga na o isi sivaenga te lo fesa no ai Charlotte ma rima fa mo misi Talanoaga. Ia o le fautuanga lava ma santu inatu. Ia e nga lava lo sua tu tatu office ai ala fu. Ia wa tele taimi a fatata no wa tele foi malam la anga wa em faiona e vala au ma luata si ona fitu tasi. Ia ai su wa tu lava faista tu tala ia mo ti no ai foi lo pokala me em faiona ave in nei vai tu wanga. Ia ma tu ai for tatu visit I sava ile asu tofi nei su watu tatu center o le public library o le MESC a wala le anga I tu le LTA su watu le ai le matu officer Patata no ai fo ni pesili po ni polenga o lo yati oe a wa fo ia le onga nei tau sanga. Okay, malo fa te tele Charlotte ma rima nei tai au mo le tolo fa anga ile singa ngase suchi ia ai taru tu e Talanoaga atili lava yaso manu telo lo fa nei yaso. Ia fa tai lava manu fa itoinga nei yaso. Alo fa tai ia suyo le Samoa campus e pena il Talanoaga ile tai au le nei mo le sile fia ma malo le tunu le te mo le si fa ponga ile tal valu ile so lua o le vai so. Taru se atu fa fianga nei tai au.